di nanana. Basta niya kalberting sala sumang pet no ting malemen natikayat na rumang ay panabiyagay. Mungalpas tirara epen apa nagbirok pang kedanen ala tiro dandanin panang kaabaten. Yang apay tanaliday taabagam nalpay iti na amwam ti presyo iti bagay ni Uncle Berting di pa yumisem na perfect di nakiinumin ngayon ko na sumulitak nunit scrapping sumarunua pa nagtatalon la efek sikakit ni maton doble pa iti presyo di abono awan pa'y kita ng regasyon de gasolina iti panuno ni Uncle Berting nang isaldan taltalon di na nisa ang masakan tati makelen iti pamilya tati baro nang agbasbas sakit ng asawa nagraksak ti pakasan na balisaritang ngayang nalakunan ay may sanga ektarya. Basta ni Uncle Berting sala sumang peto ti malemen anya narigat di malarumang ayen at ko ni Uncle Berting isipayan ang pagpagatsen ala tiro madlaw lumakayen at damay sa amalem nakita ni Uncle Berting nakatugaw agam kape nakamulele awanen iti matalo di na amin analakon awan peget ken kwanen mang taripato. Barbang muno agriin na panagbugot iti kamutin iti sumangpit si malibog at ni Uncle Berting dagiti anak na agrama na buko na nang daran na daan na panding misita dakkel nagbaliwan dagiti anak na iti kinagaget imalataken kwa na at gani ingero doktor ken abogada ni Uncle Berting anyang atang
popping in old Oklahoma. When I need a beautiful moon, a blossom in old Oklahoma.